Voin hi March ni somni panga sang ni somni parukani a clear tu le ngai thatu te chibai le vekule kan video te to thlingin min lo clear sakin min lo ngai thak sakula min lo like sak ve ngei don nia Iranin indo chungin no pangza ni pariatan thito ati February ni somni pariat US in Iran ado chana chang khan no pangza ni pariatan thito ni in Iran Emergency Services te chuanan soya Iran ram thupuang tu IRIB Emergency Chief Jafar Miatfar chuan video call tlanga statement asiama he thu hi asoyani US missile ka chwain minap khwa a mechesikul aka fo wangin no pangza sumruk pariatan thi a tin chung zinga som pathum te chu kumnga hnuai lam an ni a pakhat phei chu ni thumle ko pani in asoi US lamero chuan school hi an kap lova Iran missile kal swalin afu zo kani anti anin pu tonani Avayin civilians mi sang khazanga vel chu Irana hian tha anni toni in sarkar official te chuan an chin chia indo na ngong hi arab thak hle ani Saudi Arabia chuan indo na akuta tho ve ta King Fahd Airbase sa US sipai te che tlat phalna chu Saudi Arabia in ape chuak tarup mai he munatang hian Iran chu du tokin US hian misailin achu theidon ni in Wall Street Journal chuan atar langa Darkar khatsung le ka Iran drone ka chwa som panga Riyadh Air Defense System 10 an ka thla ka wangin Saudi Arabia chuan atok to e ati anima na Iran le atho pui te bei turin US atan pui ta tlat mai ani kumtam tak chu Iran hian game te nom tak alo khel to a Houthis le helpol sang te supportin aram che vela buaina achok chuak fo thina he strategy ten taka wang hian melma ain siam cheu don ni inalang Gulf ram dang te point Saudi Arabia nung hi anron zui ve thwayang te arin oma Sunni Muslim te intel khom na ti po in asoi the hial to a ram sang in Iran che dan hi an dem hle ani Iran hian oil le energy supply dan cha na sadawangin tuna oil hi barrel khat dollar za som pathum vel ani to a hei hian buaina na satak asiama hei wang hian ram tam takin Iran in daw na hi top thwai se an ti hle ni America ka ishwaina nuaya sipai ten Iran hi na satakin an bei to a anram in jail bol na le an infrastructure te anti checheu to ni Iran chuan missile tam tak Israel lama akap Iran chuan missile chanem tak Israel lama kapa anram pani inkar achiat bel ngei don ni na lang heng missile te hi Israel in voi tam tak Iran abe wanga chan let na ni in an soya Israel lam thunei tu te point air defense system te tinungin missile lo kap thlatur le anram veng him turin ma an lave ngal bok Iran le Israel in kar boruak hi atang atat khop maya missile le drone manga in be na hi athleng de urengani Iran le US in kar buaina adar zaw mek lain Iraka missile tu puak tua Iran le US chu anin pu ton Iraka missile kalu hian Hashet al-Shabi Popular Mobilization Forces member som panga atihluma anzinga hian an senior commander po atel veni Indo bulletin ani tanga Hashet al-Shabi chunga chiat na thlengrap thak ber alani hepol hi Iraq Armed Forces peng pakhat ni in Iran lampoin an support thoni nan soya United States thilti ni in Iran chuan apu bok chanchin danglia chuan Iraq chung Kurdistan na Peshmerga sipai parukte chu missile vekin atihlum boka mi somthumin hliaman tuar bok Kurdish thunei tu te chuan he beina hian Iran chu mo phurtua an pua ballistic missile paruk lai aron thlok lut ni in an soi he thil thlanga hian Iran emo US in thu chwa an la nei lo Hashet al-Shabi te chuan Anbar province sa an headquarter in Bay atok hi an lung oilo hle a US thilti ani ngei ringin an dem hle a he area hi hun rei takata to Islamic State beina operation nei nan an lo mang to thina ni Hashet al-Shabi hi kumsak ni sompali khan din ni in Iran rama Islamic State do to Poland ni tuna hian Iraq ram chunga security force te politics le economy thlengin an lu chil to a an pol peng pakhat chu Iran lam chan an la ni ve tlat thunga heng mi te hian US sipai te chu tun in dawna po hian an lo be zeu zeu to ni Pentagon chuan Iraq ram chunga Iran tran tu sipai le pol then khat te chu in daw thlona mangin abeiti anem nget to a hemi chan let nan hian Hashet al-Shabi te chuan Iraq political leader te chu US thang let ve ngei turin an norme kani chuti line Kurdish sipai United States ne na in him nai takte chuan chan lam an nei an la soilawa beyan to na Iran an mo pu thungani
February ni somni pariata tanga indo chana ni tang khan Iraq hi nulu zeu ani fawa Middle East ram danga po adar zau zelani Trump chuan Iran leader nena kan thu in pom lo ani chuan in torna aswa lang ti inavo Trump sarkar chuan Iran chungchanga fiam thu an tho mai lo ani ti lan tirin tuna in pelawa Hezbollah te Houthis te Hamas te in support chun zomani chuan in thil ti manin tel nge yang ti in Iran avo The Atlantic chanchin puina tarlan danin White House envoy Steve Witkoff chuan Pakistan back channel aru ka in biak na mangin Iran nena thu athona an nuclear program ti topa uranium song bol na le helpol an support na zong po ti top factorin atiani US sipaiten Iran nena in kung kai Syria le Yemena mun chen khatan bom nu loka Steve Witkoff chuan he thu hi atlang zarani President Trump hian Iran chu Obama in lo en liam chin ang mai khan in liam ve atum don ho lo ti achiang khop mai Iran jihadist te tan chuan du thlantur pahni chia oma US thu anga oma ralmuang taka mai emo an thu zom lova shom taka tlom du thlantur dang an nei lo Iran in dauna in khovel energy supply angong na sat ema wangin Asia chuan lo theilavin lung al thei man angai ta Asian ram tam tak chu ram po na tanga lak lu fuela anin ngat na sa ema heng oil te hi Strait of Hormuz kal tlanga phuran ni hloma wangin har sat na antok na sa zwal hle ani liquefied natural gas LNG anti mai po tuna chuan awang chho hle a purkwal ol samna na gas ti vo liquid forma thui ril a chantir ni a LNG chu lung al the ain methane le boruak chedang a pe chuak tlem zo kani he in dona wang hian ram sang te chuan sikle sein thlak dang lam chak lutuk ven na boruak chhia siam tlem zong malak na an nei tingai pui mo hlei theilavin oil aya rem changa piang lungal theile thing te thlengin an manangai ta ni India phe chuan electricity man tura momo tam ema wangin lungal thei hi amang war hle to ni South Korea pu in lungal thei man tlemin zirtir na ta na dana lo zam te po a thadul pha hial boka Indonesia chuan an lungal thei reserve te hial an mang to a Thailand Philippines le Vietnam te pu in electric siam chuanan lungal thei bok hi an mangani Middle East a indona chuan zwal lam apan zela President Donald Trump an Iran nen in rem siam na nei turanga a in soi mek lain Iran lamin an phabok si mitam tak chuan rin zok tur shelavin an buai mek ani he buai na hian a kangkai nim to hle a Israel in Lebanon a missile kalu zong awangin mi sang khat chuang an boral to a mi noi tel chen in nei lavin anom bok Iran hian mi sang khat zanga vil boral to angin a soi boka Israel US sipai te zinga po thi le hliam tuar anom nual to a hein dauna hian nun na tam tak ala to ni khovel energy supply tan hian Strait of Hormuz si apoi mu ema Trump an Iran energy infrastructure te bei to rilau tura sipai te khwa khira wangin oil man chu tlemin azia ve sheta dollar zale tlem velani mek tin Russia le Iran in kara thodun na omni in mitam tak chuan an ring boka drone le intelligence mangin Russia hian Iran apui ni nan soi hei hian in dauna atipun lun thayangem ti chu mitam tak ril ruwa awm mek ani ram then khat heng Egypt te Turkey te Oman te le Pakistan te hian he in dauna hi ti top tura in biak na awm theinan an thei to ban chwa ve meka amai ro chu US le Iran lam thu chwa te thlirin omzia ala nei theilem lo ni inalang mi puinoi telin chen mu mal an nei to lo ba ka Iran le Lebanon a chuan electric le nitin mamo thil te awang chho hle ni in thu kan lak na chuan a tar langa khovel pumpuya hein do na hian ngong na sataka neya wel man sang mai ba ka zen ve wa man te po asang chho zela chung ko then khatan chuan poisalam har sat na po a thlen bok China chuan aram mi pui Israel omek te chu chuak turin a shil China chuan Israel ram chunga Chinese mi omte chu arang theang bera chwa san turin a shia tira Indona borak so sang zela Israel ram chunga chu him tok lavin anga yani Israel Chinese embassy in thu chwa siama chuan mi puite chu arang theng bera Israel chwa san tur le China emo ramdanga kal turin a chani embassy han China sarkar chuan Chinese mi le satilak chuan operation chu taba border kal tlangin Egypt lama lu turin ram manna siam mek ni na soibok missile le drone 10 Israel in Iran hi akap let verenga thile hlia manum ba ka building le infrastructure te po a chenwal to a chumi kara Chinese mi te omreng chu anram sarkarin angai twa hle ani
Embassy in statement siama chuan missile drone manga be Israel in to wanga in hliam anom nual to ti soyin Chinese mi te chu airport power plant tuiti thiang hlim na hmun le sum do na hmun liana te kal lo turin acha bokani senior IRGC officer chuan US avo Mohsen Razi Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC senior officer le Iran Expediency Discernment Council member te chuan United States chu Iran ram chung infrastructure te an be chun som zelani chuan duma an nampilang tin an vo hei hi President Donald Trump in Iran avon chan let na ni inan soi Rezian IRNA news agency te komna chuan America hi chan chua ngai jok chu ni chan chua no hun po kan petam to lawang ti in a soibok spy nia pu wangin Iran chuan Sarut ta mi pathum anman Iran thunei tu te thu chua danin Sarut Semnan province ta mi pathum te chu spy ni nge rin hlel ani wangin antang mek ni in Iran police commander chuan a soya heng an mi man te hi Iran ram chunga sipai le pol sang sang te che dan en thla a foreign ram mail ma te hne information le document te thon china an pu ni in Irana Tasnim news agency chuan a puang police te chuan an pathum ko ta tang hian biak thlat na khol sang sang te Iran ram chunga dan phallo thil te an man sak ni nan soya United States le Israel te nen in kung kai na nei ni ngein an ngai ani Iran president chuan armed forces te chu fakin boina kara po in pum khazel turin a cha Iran president Masoud Pezeshkian chuan an ram sipai te hne na fuina thu soyin ram le nam chan himna na an tha an thona le chanhim ngai taka an beina lom thu soya tin sipai tin te hne na chuan zan chibai ka bu kani atibok President hian Iran ram mahun tur le himna tur chu sipai te le ram mi te in pek na le tho ho na ain ngata ram chan him thei tu te chu an ma ni ti na soibok boina to phun tur a hriat lawa wangin Iran ta na tha thla lawa bezel turin ram mi pui te afui ani Ted Cruz chuan Iran regime chu ain thlak danglam do na ti Venezuela le Cuba te po athleng thwai mai thei ati Senator Ted Cruz chuan interview nei na America mail ma te chu nek chepin anom meka anro rel na hnuaya mi pui tam tak shi om tuar mek te tan zalen na kol aeng thwai don heng Islam le socialist miswal ho hi kan hne watang hundang lam taka kan cheng mek ani tharuk vel aliam le chuan Iran a sarkar kan pai thak ang hian Venezuela le Cuba po kan ti ve thei thwayang heng ram pathuma hian America ta na thian tak sarkar kan din thei ni chuan Kovial politics athak danglam thei hial don ani Berlin Wall atluk chiat nuwa thil thleng ro pui berani hialang chu ti in angai dana soi Ted Cruz hian kumsang ni som pathuma tang khan United States Senator aloni to a Texas khochhuak ni in Republican Party mi ani Cruz chuan America sipai ten thei to pa an be wangin tun din mun hi kan thleng theya IRGC te nuai chimit turin an thokna sa hle a hei bakit su Iran ram mi pui te support na le tho ho na kan mu a an sarkar pai thla konga min pui angai don ani ti na soibok amai ro chu kan duang result kan mu ma in thilkal swal pal thei tam takala oma chu wang chuan kan thlen sin atang hian film khur tak le uluk taka chetla kangaya kumtam tak terrorist te support ta Iran mi pui te rabbet tu dictator hi kan pe thlak nge ngai ani atibok Berlin Wall atluk chiat khan Eastern Europe chuan communism lakatangin zalen na mu a tuna po Iran hian zalen na mu theinan America sipai ta kai shwayin Israel nen an bei meka Iran chunga tanga missile nuclear ral thuam manga mi vo ching te Venezuela socialist ten anram ho sakna an ei chireu tele Cuba chunga communist ten prison island anti mai an kalpui te khu ti top thei thwai anin bei se ani IRGC beiturin US in indo thlona le long thaberber anin peita America in indo naral thuama nei thaberber te chu Irana Islamic Revolutionary Guard Corps te beiturin anin po acha tamup mupa 75 Ranger Delta Force 160 Sorle Navy SEAL te anin ral ring boka paratrooper sangthum rual 82nd Airborne Immediate Response Force amite chu Middle East lampanin ankala heng paratrooper te hian khovel pumpuya kholoi lai po target lo ni se darkar somparia chungin an kap man veka Iran oil mun pui Khark Island po President Trump an order a pek chuan du thalin an bei thei don ani tin Israel chuan IRGC Navy headquarters te
aerospace facilities le silai muda chatna hmun pui tele teran bul hnai target chang te chu a beina sa hle a Iran hi heng beina te tang hian ading chuak le thei kherangem ti chu mi puin an clear me kani Trump chuan Marine Strike Force te chu Strait of Hormuz a atir US Navy long pani USS Tripoli le USS New Orleans te chu Marine long sipai sang ni chani rwal phurin tir chwa an ni a heng Marine te hi 31st Marine Expeditionary Unit mi te ni in CENTCOM-in atrula ti na hmuna thon chwa thin an ni a heng Marines te hi ral dau thiam tak vek ni in helicopter le landing craft thlengin atrul phut chuan an khoi thiam veka Iran indawna a air strike kalpui mek zupui turakal ni in Strait of Hormuz sa Iran voklal len chu an zuk tu dai don ani Iran hian he strait a hian oil le energy khovel mamo tam tak atitang khang meka President Donald Trump chuan hei hi ngai mo in chinfel atumani Iran lam oil hmun pui Khark Island po en tharengin sumdong longdang te veng thong pa thosia chetlak an tumani CENTCOM-in heng tuipuya te sipai le indo long sang manga Iran anek be reng chuan karlava buaina a fil the mai rinani Pakistan chuan Iran indona ti top turin inbiak na thei se adu Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan anram chu Iran buaina chin felani theinan mala turin ain pe reng ti asoya Islamabad chuan remna thei don chuan palai na tho a shelo ti asoibok Shehbaz chuan he indona ti top tur hian le lamin an thil ngiat te anin shiat sakka inza tun na nena thuan po cha angai ani ati a khovel economy na tor chunjom se lo nan in remna thwai se du ni ti in asoi Israel in Hezbollah ho abeina terrorist zale commander paruk anthi Israel sipai te chuan Lebanon chimlama march ni somni pali khan be pui thak le in Hezbollah helpol terrorist mi zalayan thatti annem ngeta hengzinga hian an commander paruk po antelani Hezbollah te hi Iranin a support la terrorist an ni a ral thuam le sum mangina tran pui fo thin ani Israel in Hezbollah abeina hian an ral thuam da na hmun te an ho tulu te tombuk le operation an nei na hmun ati chenwal ani he thil thlen lai video mutur oma chuan nasatakin Hezbollah te hmun pui chu apua ka zanthim hnuaya po eng pup thei ani Israel te hian Hezbollah hi an be masa anilawa Voitam tak Lebanon chunga le Israel ne na anin rina border te missile le rocket te an lo ti puak photo china civilians te po an mangtang ka yin border te boina chwa pha china ni hengte wangle tun hnai Iran indona an noksak ema wangin Israel hian abeilet ve ni Iran War Day 25 Israel le Iran an le in be tun zak mai US Iran an in rem donem kanti ta sa chunzom liang o Trump chuan Secretary of War Pete Hegseth thuron la a Iran be ani thu asoi Iran nen anin biak thu te asoya Iran ero chuan Trump hian khovel market le economy a boy bel chalo nan to ta soi anti thung tu zok tak do ang mo Trump hian Iran chu deal nei pui atum hle a Iran chuan sipai chakna manga be to lo te indona wang an thil chan zo zai te cover nan compensation pek te an thun noi Hormuz Strait da zui ba ka West Asia Gulf vela US sipai base te kharvek an phuta US in apom lo mele Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei chuan US nen in biak na nei rem ti nia report awm le nual loi boka US Iran hi engtin nge ni don shia thia mahar Trump hian Iran try to lok tak pakhat nen an in biak thin thu asoi le tapeka ti hlum ka du lo ti in ming athup saka Mojtaba anilo ti ero asoi Pakistan chuan US le Iran in kara remna siam tu ni alo tum ve meka Islamabad ta US palai Kushner le Witkoff 10 Iran Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf in biak na an nei pui theinan kong alo dap ve ni in Financial Times chuan atar langa Sunday a Khan Asim Munir chuan Trump abiani Iran chuan ballistic missile in Tel Aviv hakap li a mi pali an thi ni zana tanga tukin thleng khan Israel ma ballistic missile pasari atho ti IDF chuan puang Israel o mai lo Lebanon ne na anin rina bora vachewe ngalin Lebanon lama mi panni in an thi pha Israeli army chuan ni zana Iranian how ballistic missile zana le sarkar building tam tak an phin dar vek thu an puanga IRGC Intelligence Headquarter panni le Iranian Intelligence Ministry building te po an kap chhevek ni nan soibok
Israeli Health Ministry puandanin Iran beina wangin Israel mi sangli zariat somni pakwa zetin hliaman tuar to a za som pakhat chu damdoi ina anla oma som panhi chu an ngei to om hle West Asia boina be boma neu poimo swal clear leila pakhatna Iran Supreme National Security Council hautu tan Mohammed Bakir Zol Khadar chu ruatani a manyati hlumtak ali larijani a thakani Panhina CENTCOM Commander Admiral Brett Cooper chuan Hormuz Strait chu ain honreng thule hekong zo luite chu drones le missile manga IRGC-10 an bei thin thu asoi chiang US chuan Iranian longte speedboats oil gas phur long lian be nan an mante ave in ati chiat thule Iran sipai chakna atlak hniam zel thu asoya Iran hi amang ang chevela ni berti in Thna ya Iran in civilian target zathum chuanga be thu asoi tel pathumna EU how to know Ursula von der Leyen ni chuan khovel economy boina tizia turin Iran war ti top achul ati a US le Iran chu in biak na nei turin anora Iran in Hormuz Strait ak hartla chu dem ati tunma a Russian oil le na sa thin tu EU ramte chuan Gulf West Asia chang oil le gas an la lut tabera Hormuz Strait block chu an twar ve ta mekani palina Qatari sarkar thupuang tu chuan Iran US deal naya wangin anrama US military base lian tak Al Udeid base khar tur anga thuthang chu thubel chian to lawani thu apuanga US Gulf ram tile Qatar in lei china chu athatul tul don zo kani ati pangana Bangladesh chuan jet fuel man 79% velzetin ati pungle ta a tun thla chunga atum ni nana ati punani in Iran war nuwa 111% in jet fuel ati pungto ti nani parukna US Secretary of State Marco Rubio chuan zirtop ni la tura hian France sa G7 ministers te amudona Iran West Asia boina an soi hawang pasarina Iran a indawna kai noya thubel chian dol lo online social media an thedar wangin mi zali sumruk paruk manan ni pariatna US sa Texas port ar tharami Valero oil thlit film na mun pui chu apua ka akang chiam mai police te chuan an heater man wangani an ring deu US police tele IRGC tenen insom na nei social media account chen khata ero Iran thil te ni arinom thuan tarlang pakwana Iran in khovel ram sang te thunsom tu tui phinjat noya fiber optic cable submarine cables ati chhevek don ni in thu thang aw mek ma se chu tiang thu Iran in apuang lawa zeldin le thubel chian dol lawani anti chiat du ero chuan huthes hel ho che tlatna red sea le khovela longkong larber nibok Hormuz Strait noya te hian internet cable akal ferfur maya an theyang tunma point huthes te khian red sea a submarine cables an lo ti cheto nwal to a thlanga zet repair nan hunan mang khovel puma internet connection 95% ai tamma hi chu fiber optic cable manga inthunsom alani a abak 5% vel chau hi cable manglo satellite internet ani somna International Energy Agency IEA hautupa fati birol chuan kumsang khazakwa somsari pathum le sang khazakwa somsari pakwa a oil boina bel cha ai po in tuna oil boina hi anasazok ati ram pakwa oil mun pui somli vel chu na satakati ichiat vekani thule khovelin ni tin oil barrel magdadwai somni vela a in dailo mek thu asoi bok som pakhatna Trump chuan Prime Minister Modi ronbia in West Asia boina asoi puya Hormuz Strait poimona le honani theidan turni oma an shiat tele thildang po an soi ni in India rama US balai Sergio Gor chuan exa apos som panni na khovelin Iran lam a hoi thupla in Ukraine chuan ngoi rengin Russia sahwat la ya takabe March ne somni pathum jing lama Russian oil thon chuan mun lian ber Baltic Sea a Primorsk mun chu drones mangin Ukraine hiana beia oil lot na le oil da na tengki pali te ka phoni in kang mai achhuak zui chiam mai March ni somni pathum zana Ukraine chuan an ramatranga KM sang khazali vela hla Yufa a Basnev Ufenev Tekhim oil refinery po abeya Leningrad Khawpui borwa ka Russia in Ukraine drone somsari vel alawkap tha a Russia rampu ma khamizan khan Ukrainian drone zatni somli pakwa zet ka thla kani Ukraine achena hle enge achanle
Russian oil kha shekna wangin mantlomin shalani a kumsom ni chunga an oil man nyam lai berani chuta le Iran indona chuak ta Hormuz Strait apinga Trumpan Russian oil a shekna ni somthumata na hlipa sanction risk omlovin Russian oil anlei supsupa khovelin manmanzokin Russian oil leita Russia hian sumalalut tam remrem hle Iran indona hlokpui bera chhal ngamani Russia sumlalut tam hi Ukraine tan lomna tureng omlova ral thuamatan mangin Ukraine ran be nan amang don tia sia hewang hian Russia sumnar oil lam an bitum ta ni Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Trump hian Putin achan pui ni ringot aloti to bok som pathumna Iran chuan Strait of Hormuz chung borwa ka American F-15 E Strike Eagle an kap thlani nan soya US CENTCOM chuan dot muhlu mai ani thu aron puang wat Israel chuan Ukrainian interceptor drones abeng khonve ta fuin alanga Netanyahu chuan Zelensky abiak atum don ni report ani Kim Jong Un chuan nuclear ral thuam te chu thiale then ni to lawati North Korea leader Kim Jong Un chuan anramin nuclear weapon program akalpui mek chu an chunsom zel dona tundin huna an nuclear program chu thia the ni to lauti na soi North Korea a Supreme People's Assembly se sona thua soina Kim Jong Un chuan Pyongyang chuan a nuclear ral thuam te chu economy le security chuan lamin an top san theilo thu asoya anram inven himnan an nei nge trulani ati North Korea hian anramin beia to kemo che chua ngai ani chuan nuclear ral thuam hi anin nganarin om takani ti an pom ti Kim Jong Un thu chei tang hian a chiang hle a tunlai khovel in dawn le boina so sang mek zela phei chuan ne nge ngai ang hialin an ngai ani Washington Seoul le Tokyo 10 North Korea hi nuclear weapon program ti top turin du hlema sela helam hoizong enrem siam na nei pui chu a har sa hle don ni inalang Iran Supreme Leader Khamenei le US in biak na chungchang tunaya report sang Reuters le Al Jazeera le Israeli media ti tarlan danin Iran Supreme Leader Khamenei chuan United States ne na inrem na agreement siam turin in biak na nei apom ti hriatani US President Donald Trump chuan pathiani zana tang khan Washington le Tehran 10 in biak na thuk le hlotling takan nei tran thu apuanga inrem na hmun poimo tak major points of agreement kan thleng to ti in a soi hialani he in biak na hi US envoy Steve Witkoff le Jared Kushner tip malak na secretary Khawpui ani a Trump chuan Khamenei ne na direct in Belavin Irana mirin tlak to person dang nen anin biak thu asoya report chen khat chuan he to person hi Iran Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf ani anring hle kanshat angin in biak na huna nei theinan Trump chuan Iran energy infrastructure be pui thla ka tum chu ninga chung a chol lok ri ani Iran First News lam ero chuan he in biak na hi fake news ti in an hnol thunga masikhovel mit chu tuna hian Trumpan ninga huna pe ka hian afume kani inrem na tak a thleng thei donem nge borak ati kherle sok don ti chu a sha thei thwai tura ngai photang US le Israel in Iran an dorona wanga India ram ho tu teril ru ha ru riau na chan written by RS Zote source study IQIAS coaching academy Kansha Chawangin India Sarkar hian External Affairs Minister IFS Officer 1977 batch launi tochin Dr. S. Jaishankar chukan neya Tin Petroleum Minister Hardip Singh Puri IFS Officer 1974 batch thau kan neya Anni hi politics a hian senior loma se BJP Sarkar hian napui mo tak thok turin ada chawa kanram poin kan tangkai pui hle ani Indian Foreign Service na an tholain foreign ram sang ho tu te Sarkar official sangin anlo dorna satua politics a anlo nuwa minister an hanni chau nu in ramdang anvador te hi an mel shat sa te anlo ni furto wangin an konfi thei em a ramdang nen anin dor chungchanga pole khathiam takan ne wang hian an mania inrin tok na asiam na sa hle tura rinani tin ramdang te po hian IFS officer lo ni to anno politics lama din hun sang tak chel chun zoman ne wang hian anlo za in an ngai sang ru hle tura rin ani ho saka wanga politics sa zwang lut satlia le thiam na big nei lo ti ai ngot chuan ramdang po hian anlo da sang lo theilawani rilrualo ommai mai chu anni anga tha minister line up an nei theitur hian BJP party chunga senior leader Havin
minister post an kian thei mai lai hi a thave shim riawa sakhwana lama mi zauten kan check amil vak lo deuh thin ti lawa chuan an fakom ve riaw tunhaya india chu ramdang ten min za ve riaw te po hi anni wang te po hi ni ma na tunhaya Iran sarkar po in Strait of Hormuz sa ramdang ho oil le gas kal tur adan cha vek lain India longte chu a han chwa tir bik vela diplomacy a hian kan sang ve te riaw ti a sha thei ome chutianga Iran indu saktaka India tui al thei phur te kaltlang a phal tholaya India ram ho tulian te ril ruha ruk tlat na chan han lu chil chaudon ta ila Israel sipaiten Iran le Qatar ramin anin en cold drum Khovela natural gas field lian ber Persian Gulf mi South Pars chu an kap chethut maya tichuan Iran Thinrim hian March ni som pakuzing kara khan Khovela liquefied natural gas LNG mun puilian ber Qatar ramami Raslafan gas industry chu misailin akap ve ta thut mai boka hetiang ani ta ka chuan West Asia boina na satak om ta ni a boy tak noi na chan chu a ma kha chuan Strait of Hormuz sa ramdang oil phurlong te abai china wangin boina kha om thina tuna ero chuan boina dang a om ta a gas le oil lak chuan mun pui berti chiata ni miau chuan boina aril ta riau mai ani South Pars le Raslafan chu engtiang takin nge ti chiata ni hriat chian la ni lo ma se thilpui thui taka thlenghal phota tuna hian international oil benchmark Brent man chu asang chho ta ngal ok maya tunhaya barrel khatman hi US dollar za vel ni thin kha dollar za som pariat vela asang chho ngalani tin tuna hian aman sang chu thushan ni se oil le gas shim hi leitur po om lo mayang ti a lo om em ani India tanril ruhana tur hlir ani ve chan tuna hian India sarkar chuan Iran lam oil te US ina share ka wangin kan lalut em lawa mase Qatar ramami Raslafan gas field khi Iranin avaka chiat sakve kher khi abwai thlak na lai chu anita ni tuna po India sarkar hian mi pui kan buai lo nan industry lian tam taka oil le gas apek chin ati tlem thangal to a Qatar ram hi India in LNG kan lak lu na satber ani miau mai si a kan lak lu na ram te hi indo mek na mun ani box si lai takhi ani India in LNG kan lak lu ber na ram chu Qatar hi ni a financial year 2024 to 2025 chung khan LNG ton million somni pasari kan laluta chu India in LNG kan mo zat ve don set ti na ni chung zinga 11.2 million ton set chu Qatar ramachanga kan lak lu ni a heng Qatar ramachanga kan lak lu te Raslafan gas industry tunai Iranian missile manga aka chhia ta tang deuh vek hian ani le ngal mel le zela ti chuan India rama lu tur oil gas hi a thleng thei talawani indo hi top ta po ni se heng oil industry hian siam thatle nan hun amamo don nge ya boina na sajok hi chu kan ma chhon tho mai thei ani a shima India in crude oil amamo za da changa 88% hi ramdanga changa alak lu ani hem mai chutiang bokin LPG amamo za da changa 60% hi ramdanga changa alak lu alo ni boka natural gas amamo za da changin 50% hi ramdang ta ring alo ni bokani heng energy alak lu te hi tuna indo na mun West Asia changa lo lu tin Strait of Hormuz anron paltlang vekani India rama hian mi pui kan tam ema wangin kan energy mamo nei hi asang ema tuna hian ni khata crude oil hi 2.5 changa 2.7 million barrel vel alalu thina Iran lam crude oil ro hi chu US ina ren saka wangin India hian Iraq Saudi Arabia UAE le Kuwait changin Strait of Hormuz paltlangin alalu thina ni ramdanga changa crude oil alak lu 40% vel hian Strait of Hormuz saron paltlang thin ti na ni chu ti chuan LNG lam ve thunga hian crude oil ai ma khan Strait of Hormuz paltlang hian alalu nemzoka ramdanga chang LNG alak lu 60% hi Strait of Hormuz paltlang ngai ani chutiang pokin ramdanga chang LPG alak lu 90% hian he kong khir khan tak mai Strait of Hormuz paltlang angaya tuna po LPG bi ka India kan boy ma saber thareng ani engpo ni se sarkarin heng isu te hi ma chhon turin ra manna kalpui chhome ka sarkar thu zom vek theila panic buying te omlo se tin essential commodities act in aphal mi alo bungrwa lo cheprel te omlo se kanramin external affairs le petroleum minister mi fingle bright tak
IFS officer ra po lawin ziak tling thei to nga taneya pathian tran puina deal chungin thuoi na nen ilo thlir zel phut mayang u India LPG carriers panni pine gas le jak vasan chuan him takin Strait of Hormuz an ron paltlang Rajesh Sinha Special Secretary Ministry of Shipping chuan heng Indian flag LPG carriers pine gas le jak vasan hian zir top ni Friday khan Strait of Hormuz an paltlang thu asoi pine gas singli sanga metric tons LPG phur chuan ni somni pasari March sangni somni paruk hian New Mangalore port athen be se ani jak vasan singli sangsari zaruk metric tons phurpo kanla panin ni somni paruk March sangni somni paruk hian atumram athen be se ani bok heti la hian India longlian somni vel chu Persian Gulf a antang khang me kani ole khati jong khatun chumatana kan puan theite chu ni leri phot mai sela minlo thlir saka minlo like sak chin tu te chunga kan lo me